whether there is any intention to destroy the here son of soil. Another copy to more. Nagakai nor Jotono, ex Somayo Jotunam copy more boy Kasharama or Congo, cinema memorandum Snamzak, Ekai Orowo, Exo passes access for Asian Radan Bungo Tongo, Abone Pore instrument access on Botongo, Abon Pretty Braho, Puti Zaga, Hoke Naka Abongo, Doctor Bound Tongo, and Marzer agreement copy of Tongo, Tai year wise, Bossor. Bangladesh je kiri korong khat phane aboni bo oro breakup ekta tong list 71 jera ka abo hai 1971 ni jarao asaima by scientific statistical variation phayoi jeng total ban mangkha 1971 ni population ke tong Tripura census record nor bonaine de midiroi 15,56,342 jon aboni bisingo sono khai suni kai 4,50,546 জন angkai oro refugee type or busabudi variation sung je bari mane growth অর্থাৎ actually হইতে 71 জন যে variation থাকে sung জিনি ST যে growth মানে আপনা পার্সেন্টেজ কে বানাই মাকাই refugee নি সংখ্যা তো বসারো পাইকাই 9,70,129 জন অর্থাৎ বড় ন ভারতের সংবিধান কোন পার্লামেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট খাইজাকরি 37 টা বিধানসভা সিট 60 টা উপর নরিখা আসাময় Abono kaisa democracy ne kaisa profligacy democracy ba wrong deceive democracy captiness democracy system aboni consequences tangka tabuk sini hawaseng sini odikante tiklai maya asam ni khanaka siksidol salai jawka dirje sasaika salai jawka separate state potrepo dalal ngali taw grata tiplen podo phaisa phalika sese mesare jotor compromise kari man compromise sama kya ga tabo ain pidi tini aur reviving kha ang tini norni bisingte kok je samani nor mon recording khai tondi fere fair jakya jodin ango sangaton tanga jotoi o je ek number issue tuise se movement khainai movement sime tabo se ekomok assassin khaika sini boro bo jaga siang makakai dabi daba rasati ro manai ni fluk ni jaga ongo seng omo ke mo ka symbol se seng kaisa wila segang oro tamo tong khoroksa poriboi naro khorong khotaka khnari seng omo ke chini borong dur tu jabu সংবিধান প্রচার খাইনাই অধিকার তামিহি তাবু seng saibana article 23 pass ho angkai seng article 23 ni kok sakai tu gakai kuno rashtra india hapaina kai setu 3 gakai within the country ni bisingo dumung katal kai asle ka 3 article ni okhlayu Kasi mo sanam ka bachin borok omo hakai complete information siangai और तम सियतों और सेटे गो कानून की पूरी जानकारी और yang nanti कानून का पूरी जानकारी हिंदी बाई राष्ट्र भाषा न सन्मान खाया बाबो नारका और तामंगर नारका इंडिया मैप संग इंडिया ने कैसा अंतर्भुक्त फाजा चिनार मैप नमु सिनी बिरी विक्रम लास्ट 184 किंग ऑफ इंडिपेंडेंट त्रिपुरा जे पाइथन 184 जन राजा तांगै जों लेखा हिस्ट्री बाइका हापाइका इंडिया बाइ मार जारंगै सेकेंडली जों नखार महात्मा गांधी बतामो साका बनि बानिका तो सत्तामेबो जते जों कुबैबाय सभा खालायनाय डकुमेन्ट बेस जों कोनो जाति कोनो भाषा भाषी कोनो धर्मीय संस्था बा कोनो व्यक्ति विशेषनि बागै बिरोधी आसन चिनि खाखाय अहानि बोसारन बानि संविधान सियारंगिया कुगिया सुगिया कलैकुक उक्लक लाइजाकुक हनै स्पेशल प्रोविजन हुई जे एसटी शिकल ट्राइब्स नि जाखा हेबा तिनि प्रोटेक्टिव प्रोविजन असतामा प्रोटेक्ट नि इंग्लिश काय ननो दलाइखनो नाइ पॉलिटिकली तमासि हेबा प्रोटेक्ट नि वर्ड चिन रखाय बुमेरांग खा बुमेरांग माने तमा अब कोनो मीनिंगलेस खा सिनि प्रोटेक्ट या से अनप्रोटेक्टेड नै थाका सिनि हा बय फातानि किरि करन खा फेमासे फाइटा अब सालसा बाय फाइजा गंकाइले जाखबुन 1947 सिमी 1971 जरा फायै जमा आंगै जों नुखातामो प्राय 62-63% बांग्ला हानि फायै संख्या बायखाय 9,70,129 जन पार्सन साइंटिफिक कैलकुलेशन फायै बारनि संविधान बरक पार्ट 1 पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 नो अमेंडमेंट ब खाजा करे ताक्सुद्रा बरक कोनो लीगल सिंगै माया ताबुक सिटीजनशिप को ताके अमेंडमेंट एक्ट खा
abong boi ke song almost in thaka singa bai ke o issue no tise mane abai ke ama proshno thaka aboni proshno bo ang no sawo omo ke citizen amendment phaiye boro 31 December 2014 ni bor saka ang saka so actually sipa bill khate abo pan satai khre phiaba opo hai boro kiri korongi pheka British rule Bengal kaini ngi thangka aina bai yang narsina tomaba tamungo Tripura independent Tripura Bharat Bahmani porekhai kiri korong phainani songa kabangai ba oro family jagai sing tini thongjagai o nijina hawa tabo sakbai saksimen joto duse dos apon dos mulai tola khaba sing dos pongsi kriya sing sia sing ringli awo ban sono upojati ni khable kentu nung tini barani sambidan barosal mer tani bagi chramai klaika awam bagai khajan tako burang no las koi norok sungi abon porang toithe besaono merger agreement kaisa article nam kaisa koi kharono tamo saka baro aro samani sraja sawo je merger agreement or kaisa article sable tamisa kisa norok khale gode oro sawo it or agreement made this 9th day of September 1949 between the Governor General of India and His Highness the Maharaja of Tripura, whereas in the best interest of the state of Tripura. After talking STH Bunyaku, Abon Bakasa Oroni, whereas in the best interest of Tripura state, Tripurani Kahani Bakasi as well as of the dominant government of India, it is desired to provide for the admission of the said state by or under authority of the dominant government. Boro dominant government Taposhinaka. Kaham or Bahani Basar and Bagai Prosaton Nabagoshu, Suktinka. Or Dinata Kitam Saka, from today, Apricana Aban Article 1 Saka, the Maharaja Tripura hereby sets in Banglaka Yafarika ba, Yafarika, Banglaka Usorgo ba, Somorpon Plaika. Tamano, Tripura Bukono, Prosaton Komota, Joto governance, Joto Kisho authority money Baba Yafarika. Yafari money pore, all the Nishimi, Kaham Haya Nayani Sabin Daitomane. Sabin Daitomane mana India government. To care, to tear, to share, to bear, to destroy, to save. It is vested upon the central government of Indian government of India. But what had happened? Tamokasina Tripura to supposed to get care, but we are given Tamoka, we given our hard life, existence, identity, culture, everything going to abolish from our ancestral descent homeland. This is a profligacy and a kind of very magically sense democracy imposed in Tripura under the supervision of Indian government. Because I have seen from the record, the refugee year came, that I want to explain the refugee number. That year I explain here, that the number of illegally influxes since from 1947 to 71. I'll give details. 1947, 8,124. 1948, 9,554. 1949, before the merger agreement and force, that time 10,575, and after the merger agreement and force, that is 67,151, and 1950, 1,84,000 refugees, and 1951, 23,300, 1952, 80,000, 1953, 3,200, 1954, 4,700, 1955, 17,500, 1956, 57,700, 1957, 3,600, and then 1964 one again it was stopped. Since 1958 to 63, the government had been not accepted the numbers as refugee not been registered, but refugee was continuous that time. From here it is the census recorded. They are also written
as it is. The illegal migrant was in flux in the countries, but GOV did not allow refugees to get registered. They were not given registration. And 1964, one again is open the camp and that 1,340. 1965, 12,563. And 1966, 1,654. And 1967, 12,278. And 68, 69, 70, 71 up to 2,29,172. Altogether with variation of the growth variation from the natural bond, the number stood 9,70,129%. Means when Tripura become part of India under the Northeastern Areas Reorganization Act and 21st day January 1972. At that time, the total population was 342 person. That number, the percentage 62.33% Bangladeshis who given political rights. That is, out of 60 assembly seats, they had been given allocated 37 assembly seats. That is a very danger and destructive democracy policy adopted, because that number not given any kinds of parliament amendment. First amendment to 2020 amendment, I have carefully visited and seized the matter. It was not any kinds of amendment done in Tripura state for the citizen related. But without the lawful, how 71 to till today holding the power and policy in Tripura. Korban sauno 1971 jara 15,56,342 জন বিশিঙ্গ 9,70,129 জন অর্থাৎ পার্সেন্ট হিসেবে খাইয়ে 62.33% বাংলাদেশি রং 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের জাকুরো বরং 37 বিধানসভা সিট হই আবহাওয়ায় जोंनो माइनरिटी माइक्रोसो माइनरिटी त्रिपुरा उपजातिर माइनरिटी जायगा थाके आबनो केबो रिसार्च खालायो डकुमेन्ट रे आं तिनि साइतों माने जे कोनो मीडिया जे कोनो कोर्ट एडवोकेट जे कोनो मैटर चैलेंज कैन चैलेंज विथ कॉपी आबोने बागैनो दाबुक त्रिपुरा सरक सेपारेटिस्ट सेता लामा क्रिन लीडर सराबां तिनि कयो एक विभिन्न दफारनो अबकर होय संथिति सम्प्रीति उन्ति तनाय कथाखुरमो कयो नरक ताबु पॉलिटिकल खाइनानि याकारि मत आइन पिरि ताबु जे कटाल तिनि जों प्रेस कनफारेन्स साइना अबन जों जनगण थाना सानायो नरक साइसे कुबैदा दफना हामजा हामजा तका रत हामजा पनो ओ इशु का जों आबैसो सिनि हा सिनि शासन तामुंगै सारा त्रिपुरा सारा इंडिया व कबां स्टेट दङ पान्जाबी स्टेट दङ तिनि वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल का बंग बांगापुरनि पश्चिम बंग बांतामा बांग्ला बर बांगाली शासन खायो तिनि से बांग्लादेश नियर बर बांग्लादेशी शासन खायो तिनि आसामिस आसाम रूल खायो तिनि मिजोराम स्टेट रूल खायो तिनि हरियाणा खायो महाराष्ट्र खायो गुजरात खायो तिनि पांजाबी खाय दङ तिनि तामिल स्टेट तामिलनाडु दङ तिनि केरलियान केरल स्टेट त्रिपुरा खाय तांगारो वानसा मुख्यमंत्री तांगे वानसा ति मेजरिटी तखा अब कि आगि राजनामा सिमि टंगै दांबा जदिनो केबो राजनामा से हिंदू वानजि मेजरिटी केबो प्रोफाइल काय आनो विदिन 10 days सिमिसंगो आं निजिनो थांगै आनो को जाना फलदां गसु फासिर जना गसु तामनेका आं बलाय सार्वे खाय आं संगठन बिसिंगो साका इट इज वेरी प्रॉम्प्ट एंड जेन्युइन अ हानि बसारनो जे भारतनि संविधान तामनि बगे चिनि बगाय भारतनि संविधान 1950 जानो से कार्यकरी काय तांगे एकत्र फाटामबर ना सिंगे फायबा और माय 2/3 और 1/3 जोंखलो 1/3 का बरखावनो आबाय खाय डबल ट्रिपल खायमानि पुरेसे अब पूर्णांग राज्य खायमान तामो कारण व्हाट इज द इंटेंशन फॉर द सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश बगे अ हानि बसारनो सकमोननि बगे द इंडिया गवर्नमेंट को प्लान दं ताबो आंबो से कंफ्यूज आई एम कंफ्यूज whether there is any intention to destroy the here son of soil. I want to know, I want to clarify from the Union government, not with my Bengali brother.
Tabuk tei rang kebang sebayai fatar hasteo thangai paramedical porina nanglak Rajakhor Agartala no tongo paramedical training nishe GT Institute oro expert teacher rock by diploma tei degree course khalai rejago Tabuk diploma course tei degree course ni admission ni samung ngai tongo tei kaisa koktoma kahamungkha Tabuk arts tei commerce ni sörngnai jik songbo all course khalai mannai diploma course ni bagai class 10 tei degree course ni bagai class 12 pass khlaijak engna nangnai abono karibo GT Institute o tongo medical laboratory technology operation theater technology radiology and imaging technology dialysis technology course akorok okay tei tamni leri tong tini no register khlaidi chini ni kumangkha VIP Road Gurkhabasti Agartala chini kokduk number angkha 8974558881